Nyuci sendiri, masak sendiri, suami tiada arti, ini apa lagi? Ikannya sebab kita ngorok sana nih. Iya tuh, mandi dong ke depan nih. Si mama ngorok kisah sekali lah perutku nih. Itu maju. Aduh. Allah. Sana kali perutku nih. Sana. Bocor di pantatku. Aduh. Maju dong. Iya, aku ngapain? Rokok. Rokok di sana. Si bapak bakar di sini aja lah. Mana ya? Wah, saya pun gantung-gantung. Aduh. Wah, itu. Hah, udah kemana dia ini ya? Acep. Udah banyak tuh terus nyambung. Acep. Ih, di kurang mati mana ya sih budak teh? Acep pangyanakeun gantungan di mama hiji lah pak. Hiji deui mama pada ngagantungkeun acu. Gimana sih budak teh? Acep. Nakur nanti yang baik budak teh ya Allah, Gusti Agung. Sana tuh mata di keruan itu nyamut. Ngobrol kenapa wae gini Acep mah. Sika tuh Acep bade iraha Acep teh bade berarti sama datang maju kan. Datang ya ulah. Duit ngumpul iya mah. Itu di dalam deui. Oh, Akbar. Ikan mati mana yuk? Di langit. Di jurig ngalukeun kadinya. Ya kumaha atuh? Mak, tiara di dinya. Mak, baik itu mah. Kira kowe juri ngalukeun gantungan. Aya sarir kieu Acep mah, Allah. Jadi kamar jadi sieun kieu. Ah, bener mah. Matakan atuh Acep. Jadi goreng kumaha teh? Nyamut coba sakali. Nyukur sabaraha kali mah. Isin atuh ku tetangga mama teh kudu gordes we gerakeunnya. Siap mak. Tadi mama manggil lawan ke Acep. Ente ah. Udah beres sama lagi udah nggak jadi. Acep mama ini disuruh pemati mungkin lama pisan. Ini we kur mama teh gordes gerakeun Acep. Ih aing mah. Tadi bapak mana? Tadi ku goleran di dinya. Kemana ayeuna? Bapak, udah lama mati di WC teh, Kamali, saya juri. Aduh, juri apa itu yang tadi manggilku tadi?
Siapa itu yang manggil gua? Jadi kau di sini kah? Nangis lah. Gua antupkan lah. Paling ge meakeun sabun WC ge gerakeun. Masuk heran gerakeun kau pemana teh Cep. Ningali inung gelis kieu, aduhan muntuk seksi. Ih aing mah masih keneh we meakeun sabun. Urang naon coba mati atuh Cep. Ih aing mah teh. Ih aneh. Mana sih? Aneh kitu teu. Terus lah anu, Cep, misalkan ke warung juk. Misalkan mama minyak jeung uyaji, minyak 1 kilo. Di kemana nih, emak? Kalau luar negeri. Ini juga udah kletik mana emangnya? Ke warung kan itu. Memang tuh juga udah kletik kan naon teh. Mana tuh artosna? Kembalian di acapnya. Kembalian wae sih mah. Gak pengen dincan. Ih, coba di mak. Siap mak. A few moments later. Naon deui di? Atuh baik deui. Jadi teh pesanan wae. Gula beureum cikur jeung minyak jeung jahe. Dari budak. Ih, coba lihat minum coba. Coba. Ih, mah. Udah tinggal minum tuh monan ge kasieunan jeung mama abet teh nu kieu tuh. Rolling. Sumpah ya, sorry. Rolling. Action. Kali lah perutku nih. Action. Ih, gade sebab kita ngorok. Ih, salah nih. Iya tuh. Maju dong ke depan nih. Seperti isi bapak ngorok bisa. Itu lu maju. Action. Alah. Alah siapa? Ya. Ini bagian. Ih. Naya. Ih, naya mah didinya. Kira mah didinya ih. Waduh. Jadi apa itu yang tadi manggilku? Waduh. Jadi apa itu yang tadi? Waduh.